Daj malo pomahi, no. Dobar. Kje pa je naš, kje pa je Krašovec? Jugo! Da se bo boril do konca. Da se je s Krašovcem boril. Rupi. Tale Petka pa tudi danes se je odločil, da gre oranž, da ne bo popuščil, stari. Lega. O, vidiš, ta je tudi, tam je vsi, stari. Ta Jugo, Slišiš Jugo ta? Drn. Ne, to je Petka. Lega. Pa Ju zaspava, kva? Ja, kle se tam vidiš, ja, vse je v redu, samo še kar prelašen signal. Če se le da, ne bom šel v kameri dal. Evo, avtorska prava. Zdaj so vsi trije. Vidiš Petka naprej, lej. Dajmo! Tole bo borba, veš, tole bo borba. Kje si?
dobro. A danas vidim da je gladanje, smatram, obje je gladanje, da.